hai mengitang atau blueprint kemudian kin saya syong lagi dengan lah ban ong ihun na kumun tambah ya ka ka bangila lain na soskan kingila pentip yaki baya ka jaka om de shu ang no nu ngin pelong be ang tei hakaju ka existing temporary office jong ka municipal tu but ngangit ken hi hakawede ba ka jaka ken hun markat haka tu ka meeting ka menung kong ka ngi kendu kiru ki penpau bala long bala deban aja ka yaki how within the European Union. Makanya kadi decision bakadu jong sarkar ni kadang jong temu dak mai pan. Kani kadi bakadu, kani ka bagi lain la de finalize ya ka cakap batru ka blueprint ke bela penkrea kalong beg. Anda nak kalian jok kiru kila ya menjurlang kamu sedang mensna ya ini ki flood system yang bertajuk. Pi namar kate ke marketplace. Di plus tu bahai habangi ong man redevelop di kate cakap plus tu jumut jogi kelomba ngin pen kenria lut na dong sedong but ru ngin beautify na tangin sna bakan long ke shopping mall. Ke namar ke cakap ante lu kebelah sna ke shopping mall but kijing tumu jong ini sarkar undai tangta bangin accommodate ru hakate ke cakap yang mulong ya kini ki hawkers kini ki vendors kimo ki street vendors kibadon dagi Labuan Spa hangni hapo social tegi plan ban provide lu ke space tanta jong kini ko hawkers hangte po yo kamu tu sebuah harapan lek no bim nong no Amba ngin susim extra tang kediat kabadon hang tu masendai kabadon ni mat kumba la kumno mat kumba sau pho lai pho hajar square feet ni atlang ye kata hang kaneka existing one akabangilah nang yo susu ban kam kene namar ka plan jong ni kolong ba kumo di plan ba namar ba ni hapan perkria simal relocate ni hapan kerja lut kidon nang teki school kidon ngasno ki maniru don nang takituki kuru duara kidon de ya kata ngila don jing plan ba la kumno bangin la de ha iju ijaka aka bangin ship ban ya kred ban ka harijan committee kabala represent daki nglungut kituki members
nangka kani kadi kasim kaba lai kami kenduk baki namar hakase kaba ani ong nakaleng government ngin sapha ya pi ke blueprint bat kaba aru ya kaba ngi finalize ya jaka den ngala pentip ya ki bamentasi kesorta kala rai ban ai ya kan ke jaka sa jongki ban relocate ya ke jaka sa jongki nangte na po iyo maulong siya kan ke jaka kaba ni belong ke tempo office jong ka municipal board ka kepada yang kaya bishop ko kaba ka office municipal kadang yat adung menta bat nila batai sya ya kiru bangin sna ngin reconstruct ngin sna dok jakawi pat hakaban long data flood system but kan ka flood system kan cover ya poro itu ki families ki betray po municipal board ki badon lai spa sapu ari ya kita berkoi nila ban house le nila ban pensa ki hakate ke jaka kata kade ka ba namuan Kena kalian joki ki ong tos sen bangilai ya presentation ka bangi ai lai ya ka drawing ka bangi ni syai ki la syai ka singin pha syaki baki ki ong so bha ai por yang ni akaba an ki layo ya kan ka copy jong ne blueprint na dong senong kin saya syom biang paramati bat hadin nang tangin saya kenduk biang hadin bala de pesuti puja kata kadi ka bangilai rai minta pasni nak kalian joko serta bat kunjuk nak kalian jong ka komiti jong ka harijan pulau. Redevelop platip ini ngatrai ka ai na surkar India ka ai jala jala. Umnong isna yang mani, umnong isna school hayo. Kata kat ibu melalong. Dia bisa sutup bahai kata dia jemut. Kalau bang nginam lah bandun kono sisin bang orang pi kayo ke shopping mall. Umnong kila bandung ba bayar hapan sna sita bandun suka school, bandun segi mani. Ngatrai kata kalong kai ke bang melalong. So the workers' union, from Angela to they had raised concerns about coming up with a shopping mall, like talking about the hawkers, if they could be accommodated in place of building a shopping mall that side, no? Sorry? Go on. Yes.